asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yesintu wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kandaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga bathi impunga yesintu we asithini isintu amavahla abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho we asisakwazi ukukhuluma nokhokho bathi khuluma gogo sithini isintu amavahla abahlosile bathi uzokhuluza ukhokho we siyakhuleka mina abakhulu ayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje insizwa zimbiza ngonduna kandaba ayikhona yasuka yahlala impungu isihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela ndaba isisa kisiyahamba engane madoda nike nizwe leyo ngoma bathi sinisakithi siyahamba engane sekhona abafundisi bamanga bunga yesintu we asithini isintu amavahla abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esilekelana nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyela khona umfanekiso oqoshiwe uma kuthi umushaka kule channel ibizo umlekelelwa kambanjwa impunga yesintu bafowethu kunabantu abaningi ababethi mabebona izikibha lezi impunga yesintu uma iziqhubile bese nababe nesifiso sokuthi babe nazo ngithi ke bafowethu nginitshela ukuthi izikibha ke nine kade nizidinga nine unothando lokuthi nibe nazo zikhona bafowethu zikhona impela sishayele kuzona inombolo lezi sikwazi ukuthi senze inhlelo zokuthi sikuthumelele uyakwazi ukuthi uzithole emphelandaba wempunga yesintu siyakwazi futhi ukuthi sikuthumelele zona ngokuthi sikuposele ngoPep no-Aramex sifike kuwena qathatha imbala ke bafowethu esinayo ezikibha sinombala ongwevu bathi ugrey wona umbala lo esinawo sibe nombala omhlophe bathi ngesilungu white ngiyakhumbula esikoleni sifunda imbala bese kuzoba khona umbala onavy angikwazi ke ngesizulu ukuthi unjani bese sizoba nombala omnyama ublack uma ke bafowethu ukuthi iskip uyasidinga uyakwazi ukuthi usithinte thina njenganempunga yesintu sizenzele labo abanothando lwaso ngoba yonke into bafowethu yinhle mayihamba nothando bese ngeke sisenze siyimpunga yesintu kodwa sizenzise ukuthi abantu basifonela bathi impunga yesintu lezikibha zakho siyazithanda ama jacket bafowethu aphele emuva lawa ethungwa khona le jacket enihlale ningikhalela ngawo bafowethu ukuthi niyidinga ayisekho yaphele emuva konakala izinto ngesikhathi se-lockdown kuqala i-lockdown ngoba esitolo la ngangiwa-order khona ngathi mangifika bathi babewathenga eShayina manje sekunzima ukuthi-ke bakwazi ukuthi bawa-order le eShayina manje awasakwazi ukuthi atholakale bafowethu into etholakalayo yizona izikibha lezi ama-golf t-shirt uyakwazi ukuthi uzithole uma ufika emphelandaba uzozithola uma ukuthi mhlambe ukude siyakwazi futhi ukuthi sikuthumelele zona ziquality ke bafowethu ngolimi lwasemzini ziquality impela nje bafowethu indwangu yazo hayi ukuthi mhlambe indwangu ekhathele cha ziyabiza futhi ngoba ababukeli bempunga yesintu TV ababukeli abakeqopheni eliphezulu kakhulu ingakho ke bafowethu nathi sithola izinto eziquality uma ukuthi ke bafowethu uyazidinga izikibha zempunga yesintu uyakwazi ukuthi uzithole wena okwakho ukuthi ushayele okanye uWhatsApp kuyona le number lokuvela usitshele umbala owudingayo kulimbala emine umbala omhlophe onavy ongwevu ugrey nomhlophe
bese usitshele no size odinga ukuthi ufuna usize bani. Nakuba kuba nzima ke bafowethu ukuthi ke uthengele umuntu into ezogqoka uyena ngesizathu sokuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi izikibha zamakhathi amancane kwesinye isikhathi zamakhathi amakhulu. Uyayibona lona. Kodwa kona kuke kube kuhleke into mayizoba nkulu emntwini kunokuthi impintshi. Uma ke bafowethu nizidinga ngizongazisa ngeimpunga yesintu ziyatholakala emphelandaba. Uyakwazi ukuthi uzithole, siyakwazi futhi ukuthi sikuthumele zona izikibha zempunga yesintu. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi ke sizithole lezi zikibha ngoba ukuhamba kwesikhathi sizoshintsha ngesizathu sokuthi ilogo yethu isishintshile. Uzokhumbula ukuthi ababukeli bempunga yesintu TV bangishayela babuza bathi impunga yesintu isigqoka kanjani isikibha, ngoba uzokhumbula kule logo le impunga yesintu ifake igolf t-shirt la. Babuza bathi impunga yesintu igqoka kanjani igolf t-shirt. Kwase kungiphoqa ke bafowethu ukuthi ke konje kuthiwa ngolimi lwasemzini nga-upgrade kwilogo yethu. Impunga yesintu isifake imbatha yafaka nongiyana. Izikibha ke sezolandela makuqhubeka isikhathi kobe sekuyizikibha ezinelogo entsha. Ngiyacela kodwa ukuthi bafowethu nizitholele zona lezi izikibha. Nina enanikade nitheni nothando lwaso ngishayeleni ke kuzona inombolo lezi sezinhlelo zokuthi ngimthumelele bese siqhubeke subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga.